Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak buat kerabu kacang panjang toge. Okey, senang sangat-sangat ni. Okey. Mula-mula kita rebus dulu kacang panjang dengan toge. Toge jangan lama tau, celup-celup je. Okey, lepas tu blender lah bawang pula. Cili padi dengan cili merah belacan. Blender. Okey, lepas tu irislah bawang sikit. Hampa kalau ada bunga kantan, hampa buh. Okey, kami tak bumbu nyok kali ni. Bu yang simple-simple je. Okey. Okey, segan lah. Tak tahulah. Okey, malu lah. Okey, masuklah air asam. Masuk asam secukupnya. Masuk gula. Gula lebih sikit sebab tadi belacan kan dah masin. So, kami tak bumbu garam lah. So, kita masuk lebih sikit gula. Okey, masuklah kerisik. Ada orang tak suka kerisik, tak payah buh. Tapi tak lah sebab nyok tak ada kan. Kalau ada nyok lagi sedap. Okey, apa lagi? Gui-gui lah dengan tangan. Dah nama pun ayat tangan. Okey, malu lah. Okey, jom kita makan kerabu kacang panjang toge.